O le ata toe a fea maia le toe aruatu le na toe aruatu ai nei ia longo tino Filipo. Malana lango ya limoni. Kau kia. O lana lango ya limoni wa ole mea tonu lea la uia. O le toe aruatu le utu aruatu le tamalo atu sa wala toe fesoasoani lana tamo limoni. Ai tate le I avatua le finangalo mana ia le finangalo faalia o le fionga ia maiava viskota peteru. Ia. As taimi ma fa nga ina langa o le mai public ilunga. Le fa mani no ina e maiava po le sunga te mai tailo ia. O le winga o le judicial review. Le sau le kauanga ilo. Le anga I tonua o le fa mani no inga po le ale meta o le judicial review. Ia. Ia. Se taimi ma toi fo ia, toi fo I mala utala I le ata le toi tu mai lunga le ata le uri ia. O le mea mua le ataua e utefia atai. O le how close they are. Very close. Mana tua mai. E ta taua o na whaai te le ni tangata sa avea ma komisina. Ina ia awane I wha amao nia tele le atunu ulo na corrupt. E pei ona whaai ngoa ai o ia. I lona I ngoa fau lea o Mr. Corrupt. E whaai ngoa KC. E KC. E ta tau ona ia matua whaai te tele I atau. A o lea ua toe sau lava e toe ngangana mai. O ia lea na behind all this. Manga kua mai foi. Lea leo Samuelu ile sianga video. E isi video Samuelu ese mer whakarangoanga nga whai ele taute ia. Ai isi video kiripi Samuelu nga whai ele kala Samuelu. Whai mai. O lea li leo longo. Ka ua warka unga le Samuelu. O lea li leo longo. Ia. O re kama lea li mong. O mea mangi. Mana tua mai. Ele se kamai kiki ele kulo wa le ngana ma le upo e tō ia tau. Ele o se vale I Samuel. O le aonga le iloa ai exactly anga kala lai fai mai. Ma ele ma fai fo nga sau Samuel ka o mai se mea nga ke iloa e la ku kulo wa ma fa fo e ke o kiki nga ye se leo yukai o. O nga o le o sau fai mai kala ko msinga. Se I vanga na o le mea mongi. Esa o le to. Moi. Se I vanga nga o le mea mongi nothing e tina inga le truth. Ai le ma fai nga sau kamaro Samuel. Fai mai ma fau mai ni kala o longo knowing o la ave loka I lalo re pule nga longo. Ia. Yo ile vale sau pa u kulo sa mo o le a e sau fai mai ni kala o se silale la ava ku e loka I lalo ala ke fa ku en kar pepe. Ele kai se ele make sense nga ko nga me penga. Ai e ma fai o nga o loko kele ka o kingo se mele akaua pe a fai o ke loa mau ku e corrupted kankare. Pe a kau le corrupted e kaui. A fa Samoa. Fa Samoa sa al corrupted kuruku. E fa ngor kuruku. E fa ngor fienga nga le winga corrupt. Pio. O le winga la le no fai atu. O lea langa ka kau make le ete. Ma tau mate wha mea taita I lea la. Pe iai ni so o kanga o upo Samuel. Pe iai ni ango fale o upo Samuel le atau. Ale uko usile Samoa. Ale uko saude li lea saulango langole. Langole upo moni. If ango wa uanga ia. Lere pi o lau fai unga whamsingo. Kakia. Ai ua le mawhai le mati le tila. Leanga e yei mea la ua karangoa I kua. Ai sanga ngofo mai e li lou. Vai ka wharau ki o mo whakaskau. Kuro e so ma fau wola. O sau e fai sau kala le melea. Ai la ku e la filafi ngi usila. O oe ngai ke mahala malama I mea whapea. Vai. Ai le sau la e vai ei. Ere no por ko nga menga vai o ke o senda ku ngisi nga menga ke la fiengi usila. Vai. Opinion o leka ke langa o mea e ongo kukupu. Again o lai ai le moli mau o kala yenga fai Samuel. O mai lola I le winga o le mele o le judicial review. O le fina ngalo le o le fionga tamai tai loia. O le lava tuilunga. Ia ai
so ka ngokula ia fai tau atu ia ile sila mai ale atunu ale la utango e tau fai tau atu foi le fa fai ngofi ia ai va tunu mar kara filia e te mai mo mai la vai oe ia ma e fa palengia e ai le winga o le fa o saunoanga o se firangalo le o le fionga tama itai lo ia mai ava visikota ile fa manino ina ya Samoa le upu le ama le winga o le judicial review awa o I manatua mai o le ana toe apalai le apili e li mongi ai tongi I fafo ele kaulia le ala uoso ile vaenga lea o le toe ilo ese committee ese mai toma oti poe koe review koe sila iai le judicial ia po le vaenga o le whamasinonga mai le whirangalo o le fionga le tamaita iloia ia mai ava viskota tolo mo le sila fia o le judicial review o le talo sanga I le Supreme Court po le whamasinonga maualunga e toe ilo ai le whaatinonga o le whamasinonga mua I le whamasinonga whaitu malo po District Court pe sa ausia e le whamasinonga mua ia ta iala male process a fai e maua e le whaamasinonga sa iai se wha le tonu a e maise pe a fai na solia ia tatau a le na tangi po o se moli mau o na fai lea o le iunga e toe whaafo I le mata upu I le whaamasinonga mua e toe whaatino I tūlanga a toa ma e se a tupu o lona winga e le whaingofie e tūlanga ese le judicial review mai le apili e paula I tū e sila totoa I ai le whaamasinonga o le process a e le whaapea e toe fofonga ina ni mōli mau I totonu o se judicial review e le ai o le judicial review e fina wailo ia I tūlanga sa whaatinoa ai le mata upu I le whaamasinonga mua e le lo tea moli mau a e na o le awala ma le process sa whaatinoa ai with respect o le fina ngalo po le komeni lea au mai e le sa avea ma kome sina mua tate fesilingia po o le alo na whaina I le whaamasinonga mua awa ua manino sa maua le avanoa le lei e fola si aila na moli mau le whakau ia longo moli mau o longo le nga whai mua o lona whaapea mai e le tatau e se minista o na whaatonu atu le komesina pe ai se ana ia le ta uai I lana moli mau sa whai moli mau le alongo a kere I whai aile melea e le whaapea o le asau I le judicial review e toe whaaupopo aisa na moli mau no you were present you were heard at first instance a o lea ua whai mai uala o na sau nei to prevent further ministerial interference in police work e ka ilo la o le manino ia le tau sila mai mangingo I o saungoanga whaftaitele lava le fionga e mai awa viskota te lola na lena mai mua mena po le whaintatu tau mawhai e toe mati le whauinga tonu o le po le alea mea ta o le judicial review le ala ua publica ilo na fina ngalo ma o te lo fuwa saanga tonu le avatu tonu ilungo le proklame le I antaua e le iloa la po le ane mea le la koe saule li le koe kaufai ai pei ona tatala noa ma whaasoa nafi sa maualonga vangoa o le urua I mori mau lea nga kolo o le urua I mori mau lea o kama o top cop e ngala ko whali diulanga mori mau e le I mentioninga nga kere I whaiar mea lea ale sa maualonga vangoa I whaiai le alana mere uko haru kau whai ia la fotu so vingan o le kaimirenga kula I momo mai ai sa kalawhenga I walanga lenga susu inga le kapupulenga fo ngai o le conspiracy. Ale mele won wako ngi. Ela ko e lango ia limongi. Ele I fai se famsingo ngo limongi. Ele ese kangi limongi. So ke la pra langa mele la ko fai. Okay kwa lo inga la va ia wa koso aku e ngisi. E po limongi fo.
e ka mo fai e koso mo ka opule I se me le ka nga o ia o mo fai unga le ho ma ka ria foi le foi nga kongi fa for ke si le foi nga le submission foi le nga ko mo lo e ko lua le nga ko mo lo e ko lua le nga kongi fa o nga ele ka kan kongi fa nga o ke ngi e mo lo ia ale la ko ile me mau langa ko mo ka opule ele fa ko mo mix sky ia mkanga ro ngaro o ke le ngala pra me alongo le la ko fa ai o le vaenga le na toi tongi mai ai fafole a pili lea ua makira kila ai mare fa akamala o ai ngu se fola tou ni lana tu ilona tu te fa aloia ma le si vaenga o leo e onga me le ka kaunga koe ave ala te fai atu o leo ua umanga fesili mai le official a pili le fa masing por que si denga o ai kongo e onga kang o lenga mangingo aro makanga ruenga o leo ale fi wala uri le ai so fa kuar me ale ta te fai atu tu ia na su e sa o le ngei case se io ka vai pe ka ki koe vai ai po fe pe koe filosofia ko por me ole angingi mono ai o ia ele koe o mai ia male si mo kwale mo sanga ia nga ke representing ngam ka ngaru ngalo leo mo le ko leo ia le na o le vai ngana na le matau ia le to tau mo fai to le lau fa mangingo ele ngi fai nga mori mau ele nga le processor me le vai penga ai ua kila ai longa loko ki nga le la audia le mari ko por mi ska leo al par mi fo awai pa wa le o le me fo i mai le ko lo longa kilo from singa ai ngofo highlight mai nga le upulea o le tali lea fa pe or kadia di o le mafuanga nga le nga ia fa le so enga ono le out of respect pa wa le o le me o le ma fai ona pui le tanga talo na loto ya tato fata tali po fer ku judicial review le o longo la fa la kala ya longo ya o longo ke mo ke lo le yonga makua longa o makua mo la ko ainga o nga fa ingo longo longa anko ngo ya longo o la panga mara wo mo mai mo le ngo fa le le ngo ai longo le longo le wa u le sa ma ke ngisi ma fe wa la mai la ke mi la nga se yuta o ke masangi le yonga longkinga mo so longkinga mo ko ngange longkinga on ka le lei ka le ya me foi la ko grandmother e fa o kala wa so yo ma ke ngisi mo longo masangi o ma le la ko fale o ke ai ya longo la ki po le ongo lima o le ongo por fikon kausango sa mo longo foi pa ongo foringa ai o ke akara pe va ai o ke ma kwanga langa o foi pa o longo wanga fa ro mai le fale ya so uma o ke lo ko o ke va ai ya ka le ngo pisa ngela longo ko lo ma fo fo o ka ka file mo e funga ngi aso le ki o ke fa longo fa le o fa sang kala e ke le fa ko fa fa ma penga le o ma kua mai ngai o eseanga ia mai ka umai la ko ainga lo keilo ele fa penga ko la inga mai le o ke li ba ai o ka o le ngi se la inga po ka o le ka kale o te fa po lo fina ngalo le tau no filo ai uta inisio tau ainga sion to finen maf tau uta ai lo malanga nen ma to wo malanga yo na tua ai lo malanga foi lenta to wo ai lo malanga le taimo le taimo le winter yuta le tu mana tua na o ro tuai ai le fia o le pese sivor kirisi masina fai le i stasio wa rota o yuta o Rose Park le Rose Park le wa rota no mana tuai le na ma tu mana ni so na yo to fa fine nai o i yuta ai saua i loa leo le saua le tangata ai te ua matala noa ai introduce mai o le tuafine o longo o lea au te tau mafofo po le posi mafine no fo yuta pe na tafao tu fo yuta au mafine no fo sao i hawa le ke kau mawhai ai
ia o leo kele fo leo mara sai sanga nga pore le ai ka kau fa no tai mi tonu ale na le wa amata na tau foi le manga ngai mai le foi le tu langa le va o la ulim fia me ai mo ia ele ke kele la wa amata na tatu va ia tua e share me o ka ma kai fika ala fionga le sa fa pito o lo binga la utala ma fa soai la ia na saulo le mai tai fo mai olon tu ngane ia o pa hu longo tino Filipo tana no mai lona mai o la to fu la ia to ngamela le mai ele o moero la to vili la ko kuangange nga kaimi ma fai ai do something the hit and run do something awange I wai o tangata ma tuala ngolango ma lo te mina ia nai ona tau ai ngai uta kai ro ya longo I wa le mo ki wa ka ko ita pipi a o lon to fine mai la to no ma to fail hai tuala ngolango fenga malo fast ma uma ko fai ai ia fautua mai fo ia ja uma ta por kala me keep on pushing mai makwa ma na ia tau longo pea fioi ia o ke le rola por fe wo o ye ngi kai por bia o koefia fa longo mer ko fingi ia nai ainga ona o le o matua se a isingi de me wo ye sia ka como ka por ia ko ka mo fo yo ka lelei ka ko punga mai ka lelei ka ko Victor Bill men ka ko yo America last year okay asa ula su ko o le sia uringa okay yo ka ka ke masangi fa mai soli se fa ko kala ya ola fa mai e ke lo si kamba ngai le fa so e lu pukala masiaka se o le nefio si o vo le longo fa ko la ke lo a o ko vo la ke mama la ya o vai nga la walunga na le ya tawa a le la utana noa tu vai nga ile vai nga lo loto fa le nganga o le mele nga lo ngai longo I Samoa ua maula nga halu ua mau nga la ko fa kali ha u Samoa e failang kan Shame. Kifangero fa me shame. Kifangero fa me yes. Le ya tawa. Ele o se mele nga rua I Samoa. Ya wa ma e ala la fe. O e mo maior kanga ka le vai. Wa fo o ya. O ya o ngar kangi re kangi ke. Wa le pe se o ye ka un foi. O ya mango o ya o ngar kangi mo ya. Na. Alua ko sui komisinga le ya I malanga pulenga. Ele karia inga ngi komisinga fe kangisi ngaka. Ya. Aya se meu que fa kai ya masanga Samuelu. La fa kai le mele ele kere komisinga la ku e ko makangi kangi mai ngaka pe mafu anga ngarenga ku o o se ka peki ya ku e kuro. Ngana. Kau aya ku ya o ko me ia me uma. Anga paura ka alo ia lang kangi o ia ngafai. Ka kangi o le ala mongalisa. Mongalisa ya. Me nga lo ko fa ku shame. Shame on you malo fe wa mau Samoa. Ngofo ase I umu se I kau fa ka fa ngol maka upule. Ngofo ka u ku rola ia. Vai le mau ngai fe. Leva nga lafi. Leva nga lafi. Nga o nga taket mai haru Samoa haru se fa ai a o ma le ruaku Samoa o ke le ruaku. Ke ia le ruaku ki fa fu. Ai vai ngai mer ki fa ro fa mi on kwa. O mo kwa se signora nga mera. O vea foi la ukala. Kai o ele nganga e ke malangonga me ale nganga. Ai kai o mai le ye fili. Ia nga ole ma nga mare fe. E ke ia la ko foi se nga me se la ngolango se judicial review. Nga ela ko lama u Samoa. Ole me nga ela ko ai. Ia fa ma ele o la fe I la lo ulu nga ngofo ile HRPP. Iyo. Le vai yo ye. Leva nga ngo foi le ya ai runga. A ore la ko faunga uma le nga fai. Plan uma. La vea I maleri le o team le ko kongo official lawyer city. Ka siria kanga ka kunoa. Ile alo foi sa ukala. Ka ule ka ngonga kuli ese official lawyer city. Mai avakeli. Ya.
Sile HRPP le anga le nga malafi ko I. Ale wale pala ko pom. Ha ha. Ea, wale pat pomu a. Langor kangi lea. E muli de kangi a fongo ko ya. O le urua I kangi lea ngo usu e ha ko ko kongo makanga ruenga le le fa fonga mai o ke do fa ko skala. E lua o le urua I kangi nga yai. O longo mamongarisa ia kia official kangia oso mai fongo koe pa mai langa kangi nga mai I ai tongi fafo I New Zealand le kaulia ia ko nga mea ko ka amilo fongo koe haru fa popo lang kangi la ruai kangi ai li o kangi nga fa sionga la ka fi official ai official leo ia sira fia sa mo arwa ku leo kirkiro aku makanga ruenga leo e le ka kause komisinga leo nga fa ka singa makanga ruenga mai ko nga kangi fa pengi ave sero lea langa koe awa anga whaapea nge ia o lai ku maulanga kangi lea langa original kangi. E le va veo so I Samoa. Ai wa ia ilua. Ua wha lea o ngā inga. Lea langa koe Russia ilo I Samoa. E oi koe ka pengar ka whinga hoa o Samoa. Ia wala. Faku, o le mea ngā rua le Samoa. E ataua, e le ia rua whaise mea lea se judicial review. E le mo morong kai mea rua. E vai anu wha mamrama me mai ava se ronga o le vare sau pau. All these years nga wha mai mau wailo ko finga komisinga o leo. Mako kongi ai ai ke vai e ke le mara malama e ke raku ngaka mai sentence kasi. E sui ai se mea ngaka mai kala kasi. Ai kasi lava le mea ngā lainga e alu I Samoa. Ha ha. Ako ua kau loka u. Shame. Shame. Sau ingi usila a ke le so faku. Sau ingi usila ka fe tau I e whamasingo ngare ingi usila. Ele o whakia e longo. Sau ingi usila. Sau e mai au kangi ngā ka o ka fe tangisi I le vei. Ai kei loa kure le courthouse nga le ale atu. Ai, peli mami o ki sa vana. Courthouse le rangu pongi saat me se bangu e su makuai le courthouse. Sau ia mai au kangi. Maka penga mai ngiau interpreter, mangiau translator, mangiau. Sa mani mongi e mon mau iai. Ai le ma o fe ia. Ia nga sa mo ona mate ia I le o tupua stama. Ole mea mao le aru pasesi. Ua mao le kokonginga o le pasesi. Po ia wala kokongi kanga. A baku o me ngari ngaru la ngala. Ngaru e lama mai le ataua. Ngaru ma le mafau fau ola o ke ko ai kaungu I Samoa. Wa va ai le mau kangi nga saungi ai. Send mai fo ia dia utua e le uso e le sta ngata fai mai asi wa a kare maua mai o lauka mo Chris fa au fo le manga kusinga I ko a le wa pisi solo le fa mai ia longa uso le mau ke ka aro fa kasi fa mai se senga kusi le voila sa ungi Chris I langa su Nga kusi se e fai a kore le kusi e fai a kore le kuri le fa malolo o le sina mele la fa kuinga a fai o lea a ver kula fo ele ka kongo fa a fai fa maungia ia meian ko ia le lia ya a fai fa maungia ele ka kaulanga o fa muka o nga ruenga a ver kula fo le collection ia e vai la ka ko ia o le tala le na mareu ile maor ka wa vai o ai si sila o le osor ka malonga all this time ya ko before ka maro runga ko before ka vai ai langa ai ngofo vai langa ngofo e fo mo ku le o fulero long ko ngale o fo mo o le of ko ngale ko ngofo ke mi ia ia le nga o la ngofo nga e ke valiango ia inga e uma e amalau ipuvai e sangai or kala nga mare upu male ori pa ngo le vanga ngai le po so nga ro nga mai le vanga ngai oh yeah ia le fo sa ia le si mai kai nga le la wa pe nga corrections ia la u sa lo fenga ro ngai asa la fo ko finga yo ale nga associate komisinga Samoa
Ma ka mo kofi. Ai sa ka ngo mai o mai de official leo New Zealand. Mira ko associate commission. E o ka ko vai la ka ko ye. Ai o so irang kamare o so isa mo fa ka ri mai ya wa la ku fiu ka bar. Aga fiu o mai ka wa email si var ma mo nga ya so ye le a ka o ko mo pa fo le. Se o ka o ma fo fa o bere o fa ye longo. Ka ma fo le ka ke ngo fo ye kingi ki re ka ke ngau ka ke si var ma o le me la sa fa mai ya. Ka mai le pese o ka ku. Ia o ka ko sa fa. Seki. Pa o mai ro mar pese wosi. O kala alo ai ngara o mama o ke le o le pa. La ka o ko ya ai ko si lo le. Ai ku e lo marisi fa va si ngai sa fa ya ka. Usanga nga ku ai a mau le di mor kinki o si siva. Ale la buka la. Ai ko ki faro e si. Oi nga venga. Nei, o vai. O vai e me fa pena. Ke ya le o kala ku er kinki ru. Aru si siva maris. Ai o ka kifa. Wa ke ia ris ka kare ka ke ere masangi ara wo ka kifa wo ka sa fa ya ka fa ma so pare va sa. Ma wa so o anga e wo yo fusi. O fai kio. Ke ia le wa ka nga fe ya ka fa. Ka nga fe ya ka fa kara ngo ya ka fa ngai o ngai sika mi ko au kara. Ai le fia masangi ya ya. Ai o ngai la ku. Ngole ile mena ngala ko kuri o ka o me ko ngare o kupu i la kama o pel cinco all the way usano me ngare o kupu usanga ku kama ro mar ka fa pe le ki o va le fe ka o di mongi ika kula epa e vai e fe ka lo le la o ngo mo arrange la kamera o le vanga ele nga o le Ilo, ele nga ole nga ka penga o mai fo. O mai ka ko fakari. Lela ofa ye fa mai. Lela fa ngar ka ko kamo team le kongu ile lela fa ka ko kama le la fida fie ilo vision o loya city. E fa sofi mai. Ia nga wa ku runga. Now au mangku ai. O va vai ku ngo fa mai posta o au Hazelman. Ai fa lau post foi le fa mai e ua mention and observe wo fa yaku ofa uma mai me ia ai pe now let me say this to you olo sap ngale lo why sap kasi dia kama fiame ia le kulo wa so fa au langa ke fa alo le so fa au fa le lupo ai ka sa wielo ngai ngonga o foi le ngorgak. What's his name again? Hazelman. Le fai uia, le sai I le official wa onga, le sa si o official wa onga. Ka ka pe fa fingi. I oi. O winga na lautala. Le go ka ngoloa posta kuirunga emailinga o emailia ia pertaining ya kia uma ulo ia makukarangwanga. But it's okay wa umar case. Ya o ka ngoloa fa aria kuirunga. Sei sila e mai kilo ia yo mata tulo nga ilo le ele o se kalang o fakua walanga pie kau sarcastic le di mang kala fu I fa mai papia ele o fanga kuase ala le o ke manga ele fu ke fai kau ia ma fai fu pole aso fa fia poko nga e ke nga e ke di fu ke kilo ia nga le menga nga o fa mai pe nga o fa I'm sorry be fa pele o fanga mo ngisi cases. Na ngai lau ke lo Chris nga eli lo kulisi. Inga kulisi. Se uma su e fa le so nga ka va kuru. Au ke le manga foi mai mau for ka ko por kala me ko foi lunga nga. Man ko kasira kanga karele ko fa popo lenga o lenga uma fa ma vai wanga uma ko fia me uma ko. Ma na le o su ye nei ia le tamai tai kenge CCWS lo ye. Oh yeah. Iyo. Ya stay no la wano. Lena. Yeah. Ala winga na lautala. Le wo umango ukango kali aku ye makongi aku rungo fa kali le. Bora sisianga songa mai ko o mai nga wo va ko rungo. Yes. Okay le avakua ngi kala momonga le si le. Aka kongu le o fa tela lautala. Oile. I foi runga nga ka se kilo ko le ku le si fa loto le anga le o kau ke vai.
o kanga kangi ka nga expose ku umba nunga ngi ka kai ke malo ka fu ye wa fu ila langa lai lo fu po kala mingi lango lango malo government of the day ya le fu ila wa ku tif solo wa uma fu inga ye engalanga ufa yak ke le fa ko se kala yes ma offer mai they try to get me a free ride free ticket free accommodations o ke arua ko isa mo ila case ya mo le wa kari ai au mo fo ke mi kali fo ye ile ka fa mangi ka fa pe ya la ngo mangwanga menga wala wa o fai ma mo we kiri ka ya la mo foi ka wai o foi ka mai le me tati te ye tanga tale o le me wala ngo fa yak o nga lu nga malo ke kele nga se ma ale ka ke logi ka sia ka le lo ko le nga il par mia le sunga le au le mali to ma o le wala nga fo ilai ka do ka so nga exposing nga ku ngo me corrupt ma me ye faisa mo fo ma ya o vinga na le na to fetu la tala ile o le wa uma o failo akua ma wa uma nga wa nga ofa mai ya wo make yanga le o fa kwai le ai fa kai nga ukali ko fo nga ya ulo o le mao le o mao ko ilo ngo jambo le ya toa ma fa fo mai le tunu nga mao ha ko fa ilanga kangi ka ofia usamo ai woki ile adwaku o ke le adu isamo yeah kifa ero lango marimo ai le siva nga fo le wa munga mangi o ti ka ki fori I fa kusanga ye lua le funga ngele le akalenga pu e samo ma la akalenga pu e ngol ba le place se nga wakanga lua se mega pe se la kale kongol ka vale ya ya na wa se le nga le la umana na se da tula I ona ya ta wala buto e foi matua I vai lava ya la kale ba le lo ko fo fa ko le ora fa ya ka ni so le sila ka nga pu kongol ka vale le yo es se venga pe se siaka nga se sia ke gol ka ka pe ni se solo le yo fa ya ka le kasi fo le fa ya ka ba ele ase se nga ka ya o mo kwa nga ya fa nga so o mo kwa nga pelu ya fa nga